you find. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from my space. I just wanted to find you here with that sad look upon your face. I should have changed the stupid life. I should have made you leave your key. If I can know for just one second, I'll be back to what I made. But let go, walk on the, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumble? You think I lay down and die? I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought I couldn't see without your perfect vision. Thought I couldn't last without you. I am lasting. Thought I could die without you. I am living. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. Oh no, that I will survive. Oh, as long as I know. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I will survive. Stuudio Joy Tänav, Valga vallavalitsus, Valga kultuurikeskus, Eesti Kultuurikapital, Valgamaa ekspertgrupp, Media Bros OÜ, Valga Rockiklubi, Valga Priimetsa kool, Valga põhikool, Valga gümnaasium, Lõuna-Eesti Postimees, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, laikraksts Ziemeļlatvija, Valkas novada pašvaldība. kutsume lavale Stuudio Joy pedagoogid Udis Ratsenis, hip-hop breik Valga. Estraaditants Valga, Vadim Šemilov. Hip-hop Tallinn, Igor Liider. Mudilased ja estraaditants Valga, Aleksia Kravaškina. Stuudio Joy administraator Laura Krastina. Stuudio Joy vokaalpedagoog ja juhendaja Marina Jerjovina.
Mart. Aitäh! Kõigepealt ma ütlen seda, et Stuudio Joy'l on nende aastate jooksul väga palju toetajaid ja fänne kogunenud ja osad neist ei saa täna saalis olla, nagu ka asevallavanem Jüri Kondrat, kes käskis teid tervitada. Aga ma tahtsin öelda ainult 3 asja. Marina saatis mulle sõnumi umbes 4 päeva tagasi, et Mart, sul on vaja lõpus öelda, mida sa täna nägid. Ja ma nüüd siis ütlen, et 3 asja, mida ma täna nägin, mis mind väga südame soojaks tegi. Esiteks mitmekesisus, et ma nägin nii palju mehi ja poisse laval. Tavaliselt tantsivad ainult tüdrukud, aga siin oli nii poisse kui mehi. Siis teine asi on see rahvuste ja vanuste mitmekesisus. Meil oli nii noori kui vanu, nii eestlasi, lätlasi, venelasi ja teisi rahvusi siin. See on väga tore. Ja 3. asi oli see, et koostöös peitub jõud. Et tavaliselt on see, et Valgast sõidetakse Tallinnasse esinema ära, aga siit tullakse Tallinnast Valka. Ja see ongi väga tore, et niimoodi need asjad käivad, et Marina ikka siin koha peal seisab selle asja eest ja talle tullakse Tallinnast appi. Et aitäh sulle, Marina, ja Stuudio Joy, paneme edasi. Kutsume lavale Valga piirkonna tuuma esindus Vents Armands Krauklis. Tere tulemast, labvakar, dobri večer. Tātad paties priekš šeit būt. Studija Joy, tas ir kaut kas īpašs Valgai. Un jūs saražojat tik daudz gaišas enerģijas, kā nevar saražot pat atomstacija. Un savukārt Marina ir tas perpetuum mobile vai mūžīgais dzinējs, kāpēc tas viss notiek. Да, это уникальный коллектив Studio Joy для Валки. Они делают столько светлой энергии, как атомная станция. Спасибо за это. Спасибо учителям. Спасибо всем родственникам, которые поддерживают все это. И главное, атомная станция, ядро. Нет, это перпетум мобиле, вечный двигатель. Марина Еремина! Vallavolikogu liiget, meie pikaajalise sõpra ja koostööpartneri Margus Lepikut. Kahjuks ei saanud tänada ise tulla, aga suur kringel ootab meid kõiki tema poolt. Täname meie suurepärast meeskonda. Helitehnik Mediabros OÜ Lev Urben. Valgustehnik Tambet Jusak. Fotograafid ja videod Ekaterina Soorsk, Danil Jeremin, Valeri Jeremin, Lizetta Šemiljova. Studio Joy produtsent Marina Jeremina. Studio Joy administraator Laura Krastina. Õhtujuht Anželika Šemiljova. Спасибо. Айта kõigile. Спасибо, дорогие дети, взрослые, молодежь. Спасибо. Огромная работа сделана за этот год.
nii suurt töö me tegisime see aastat. Aitäh lastele, plaksustame. Спасибо, уважаемая публика. Lugupeetud publikud, aitäh teile, спасибо, что вы сегодня, в этот солнечный день, päikesepäeva, tuleb meie juurde, meiega. Aitäh! Спасибо! Спасибо! A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good